Salam dostlar. Hazır biz öte turgan tema uçurçak. Uçurçak söylep жаткан mezgilde bolup жаткан кыймыл аракетти билдирип, эмне кылып жатат деген суроого жооп берет. Uçurçактын формуласы этиш сөз кошуу p жана ып мүчөсү жат сөзүнө кошуу жак мүчө. Мисалдарды карап көрөбүз достор. Биринчи сүрөттү карайбыз. Ал азыр таңкы көнүгүүлөрдү жасап жатат. Биз карындашым экөөбүз бийлеп жатабыз. Üçüncü сүрөттү карайбыз. Эжем китеп окуп жатат. Ал эми кийинки сүрөттү карайбыз. Мен сүрөт тартып жатамын. Бешинчи сүйлөм достор. Атам кофе ичип жатат. Keyinki сүрөттө алар кино көрүп жатышат. Достор, аягы үндүү менен бүткөн этиштерге p мүчөсү жат сөзү кошулуп учурчакты уюштурат. Мисалы карап көрөлү. Жаса, ойно, оку, сүйлө, бийле. Достор, бул этиштердин акыркы тамгалары, тыбыштары үндүү. А, O, U, Ö, E. Эми ушуга учурчактын мүчөсүн улайбыз. Мен жасап жатамын. Мен ойноп жатамын. Мен окуп жатамын. Мен сүйлөп жатамын. Мен бийлеп жатамын. Ал эми үнсүз менен бүткөн этиштерге ып мүчөсү уланып, жат сөзү жана жак мүчө кошулат. Ып мүчөсү билесиңер достор, кыргыз тилинин үндөшүү мыйзамына ылайык экинчи катарда турат экен үндүүсү. Демек экинчи катар келет. Мисал этиштерди карап көрөбүз. Тарт, ойлон, көр, күл, ич. Мен тартып жатамын. Мен ойлонуп жатамын. Мен көрүп жатамын. Мен күлүп жатамын. Мен ичип жатамын. Достор, бул жерде учурчак оң формада кандай уюштурулат? Аны карап көрөбүз достор. Бул жерден формуласын карайбыз. Этиш сөзгө ып мүчөсү уланат, андан кийин жат сөзүнө жак мүчө уланат. Бул жерде ып жат мүчөсү бул кызыл түстө белгиленди. Ал эми жак мүчө сыя түстө. Мисалдарды карап көрөбүз. Айт этиши. Мен айтып жатамын. Сен айтып жатасың. Сиз айтып жатасыз. Ал айтып жатат. Биз айтып жатабыз. Силер айтып жатасыңар. Сиздер айтып жатасыздар. Алар айтып жатышат. Ойно этишин карап көрөлү достор. Мында үндүү менен бүткөн. Мен ойноп жатамын. Сен ойноп жатасың. Сиз ойноп жатасыз. Ал ойноп жатат. Биз ойноп жатабыз. Силер ойноп жатасыңар. Сиздер ойноп жатасыздар. Алар ойноп жатышат.
kör etişini qarap göreli. Ünsüz menen ayaqtady. Men körüp jatam. Sen körüp jatasың. Siz körüp jatasız. Al körüp jatat. Biz körüp jatabız. Siler körüp jatasыңар. Sizler körüp jatasızlar. Alar körüp jatышат. Beýle etişini qarap göröbüz. Men beýlep jatamyn. Sen beýlep jatasyň. Siz beýlep jatasız. Al beýlep jatat. Biz beýlep jatabız. Siler beýlep jatasyňar. Sizler beýlep jatasızlar. Alar beýlep jatышат. Dostlar, emi uşul ile etişlerden oň suroluu formasyny qarap göröbüz. Munda formulasy etiş sözgü öp müçesi ulanyp, jat müçesine jak müçe jana b suroluu b müçesi ulanat. Bu jerde qarap göröbüz dostlar, b müçesi köp tüstü. Ayt etişini qarap göreli. Men aytyp jatamynby? Sen aytyp jatasyňby? Siz aytyp jatasızby? Al aytyp jataby? Biz aytyp jatabızby? Siler aytyp jatasyňarby? Sizler aytyp jatasızdarby? Alar aytyp jatışaby? Dostlar, bul jerde garaýbız. Al aytyp jatatby bolboýt. T müçesi düşüp kalat. T tıbışı düşüp kalat. Aytyp jataby bolat. Alarda dagı aytyp jatışatby bolboýt. T düşüp kalat. Oşol sebepden aytyp jatışaby. Keyinki etiş oyno etişini qarap göreli. Men oynap jatamynby? Sen oynap jatasyňby? Siz oynap jatasızby? Al oynap jataby? Biz oynap jatabızby? Sizler oynap jatasyňarby? Sizler oynap jatasızdarby? Alar oynap jatışaby? Keyinki etişlerde dagı oşunday ele ulanat. Kör etişinde, beýle etişinde. Dostlar, uçurçaktın ters forması kanday uyuşturulat? Bul жерден qarap göreli. Etiş sözgü ba müçesi ulanat, andan keyin y ulanat, andan keyin jat sözüne jak müçe ulanat dostlar. Janagı etişlerdi garaýbız. Ayt. Men aytpay jatamyn. Sen aytpay jatasyň. Siz aytpay jatasız. Al aytpay jatat. Biz aytpay jatabız. Siler aytpay jatasyňar. Sizler aytpay jatasızlar. Alar aytpay jatışat. Dostlar, bu jerde garasaňar, akyrkysy t katkalan bilen бүтdi. Demek katkalandan keyin katkalan gelet, p gelet. B, p bolup özgöröt dostlar. Keyinkisini garaýbys, oyno etişi. Men oynoboy jatamyn. Sen oynoboy jatasyň. Siz oynoboy jatasız. Al oynoboy jatat. Biz oynoboy jatabız. Siler oynoboy jatasyňar. Sizler oynoboy jatasızlar. Alar oynoboy jatışat. Bul jerde ündü menen ayaktagandıktan b özü geldi. Al emi o'dan keyin o geldi dostlar. Keyinki kör etişini qarap göreli dostlar. Men körbey jatamyn. Sen körbey jatasyň. Siz körbey jatasız. Al körbey jatat. Biz körbey jatabız. Siler körbey jatasyňar. Sizler körbey jatasızlar. Alar körbey jatışat. Bul jerde garaýbys dostlar. Çumşak ünsüz menen bütkendikden b geldi. Al emi öden keyin ö geldi. Keyinkisinde dele beýle. Munda ündüden keyin b gelet.
E'den keyin E geldi dostlar. Ündöşüm mıysam boyunca. Keyinkisini ötölü dostlar. Ters forma, ters surolu forması dostlar. Mında etiş sözgü ba müçösü, y müçösü ulandı. Andan keyin jat sözünü jak müçö, b müçösü ulandı. Birinci ayt etişini qarap göreli. Men aytpay jatamınbı. Sen aytpay jatasыңбы? Siz aytpay jatasызбы? Al aytpay jatabı? Biz aytpay жатабызбы? Силер aytpay jatasыңарбы? Sizler aytpay jatasыздарбы? Алар aytpay жатышабы? Oyununu qarap көрөбүz. Men oynabay jatamınбы? Sen oynabay jatasыңбы? Siz oynabay jatasızбы? Al oynabay jatabı? Biz oynabay jatabızбы? Силер oynabay jatasыңарбы? Sizler oynabay jatasızdarбы? Алар oynabay жатышабы? Keyinki etiştiklerdi de qarap көрүңүздөр. Bular dagı ушул сыяктуу уюштурулат. Достор, кыргыз тилинде учурчакты уюштуруп жатканда эрежеден сырткаркы бир жагдай бар. Ал аягы п тыбышы менен аяктаган этиштерге ып мүчөсү уланганда этиштин аягындагы п тыбышы түшүп калат. Мисалы карап көрөбүз достор. Жап, тап, сеп, теп. Сүйлөмдө кандай колдонулат достор, карап көрөбүз. Ал эшикти жаап жатат. Милиционерлер жоголгон буюмдарды таап жатат. Сеп, апам тамакка туз сээп жатат. Футболчу топту тээп жатат. Достор, бул жерде п тыбышы түшүп калды. Ал эми үндүүлөр созулма болуп калды. Дагы бир эрежеден сырткаркы жагдай бар. Мындан сырткары бар жана кел деген этиштер учурчакта бара жатат, келе жатат деп колдонулат. Бар, кел. Мисалы. Биз азыр деңизге бара жатабыз. Силер дүкөндөн келе жатасыңарбы? Деп уюштурабыз. Достор, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз.